too much GH. Muni aba a case capane and so many more a she breaking news in a day. Aba better a year upon so and I'm a day ever besum Ashe for any etieful. Now any day a year Ghanaian actor Nidin this set Kwame na Kakari or no or Dudona any no as a year Koo Ofori and now a yen kunya year we ye and a year roller or play a yes in chemo a banner so we won't dane tissue any fear of Buna not just wa Bruce Sram a woman on in a when they were him swear ni wa ma konsa for e suban ha eye yem papa ni ho asem ene ne day me dey e baba beso eye kan of nti ber waso na tie yen eye nua be ma eye Koo Ofori ene day nti aba beto edwa eye sem ni fie e ba ko chese Ashe eja tomu Ashe se duro be na mamunim se afie yisisi mu de nkrofo fie no ma ehhehie de ebo de nso yiri fa ne ho krone ba de eye adoso ebinu mu abubuo ne ho krone ba nanse kwa ye hu ye na chese edan Ashe emu eye nipa wakunu no wo yire ne nsewu no mu nyina Ghana fo chese akwakoye arogosem a edema ye ne yenim se anka opebremu na sa nyoma we nyina ekoso na enye sutobrem nanso ne de ebi asan asibi mu ana chese ye nua ba me ya na actor eye Koo Ofori eno no ene edru ne so na nu etinani etutu ede aka ne se na mamunim se banisi ni twadwuma na wa na se celebrities na enye fie baako eno mo wa na edan baako eno wo mo ewo omo wa dan bebre a chese omo sisi dan wa ha no we esi wa ha enti ene de ne ya me pa kire ne se eye edan kropotia Ashe anabia ye potia ne dan a Ashe no wo ne de entimi ememeto dwa na de aba beto dwa nyina ye se efie ne de Ashe a enya de se wo benya ade baako mpo wo mo de becheche ne ra ka se o ebia nkam de be kwa kwesi me dan baako mu wa ha se de ayedem agigi mani anase me de akai chese system yo dan yo TV o ceiling o ye nkonyo bibia Ashe se djobe na no na ama eye aposifo so akwakọ piemu eye wo ho no ma jeso mo ye eye hwehwemu ede afa eye jahihie yi ehu na no na abeto edwase se di adekode potia ma ejan ekabo mu a eso ya enunti ama edan no atimi Ashe de wo mu entimi nche na nyina mu wo mu hwehwemu egu akwama bibia nya no ba ba so Ghana fo ene eye etiefo na enu nkonkoda nchen kwampo nipa aya ne dan eno no a Ashe no susu no enya de nso se wo mani etwa ne so fiti ena da ebesi ene dayi obia eni entwa ne so se wo ka edan na Ashe no ho so wo ka enioma a Ashe no ho se wote ye se wonte ye eno susu obi entimi enche na eno akwakoye enioma bi atese Ghana fo dwen ho a wo mo entiase na ebi no susu se yenu abeme ebia na movie mu na ye hu ne se wo bro by physically no so no ade a wo ye de wo bro eka ho nti ebekutimi aba se wakwa kwetwetwa bi ena na ni so ye no who are you wo be shefie wakeka no ma bi asisi ani ama no ma bi akeka so mu na chese dish eja hyehye no eba ya chese ebia se wa hye afa ho se wo no so ewo hi wo mu entimi che na so dodo na so se yenu abeme enhwehwemu nkoso ni ye hu ba bia wo ni hu se wonka edan a Ashe no ho ni ejapade a asai no ana na ye hu se yesu ana yesu amadan ye nsu madan so na yesu amanipadua na wo kra na so a na chese yesu ede amano we yakwa ye eye awrehosem ede amaye nua be me na abusuafo ye besere se moma yenkonkohwe eye video na munhunu se de enyoma esi ekoye ne se de enyoma asai ewo ye nua be ma eye Koo Ofori ni fie eho no
My friend also over. Free one na ye to so e de si ye yankasa ye mampanyi His Excellency Nana Ado Dankwa Akufo Addo na so ye mampanyi yankasa na ene de che se wo fa ba bia wo bia e bo no e boje ne so ene na no wosin say ne den so ne honam ese fata no ankasa enti no omo bo na baso den ti no omo bo na baso a eje ntrene e wo social media ye mampanyi President Nana Ado Dankwa Akufo Addo ya appointing him as ECOWAS chairman, major economic community of West African states. Wono ene ye womo chairman for ongoing 57 summit in Niamey, Republic of Niger. Hono ma chese Ghana for si mampenyi wati Ghana for ni wati enye mampenyi bia no ba betina kunya so obedi sa adwuma we bi say e de ama o man Ghana wati nyama Ghana ye dun sam pempen so we all those ebinum aye bi awo mu bu wo mu enimte na so mampenyi aba beto so e de bia aba beka wa ma ne day so wono ene ye chairman e de ema the ongoing 57 summit in Niamey padia ene na abasobode no ese ede efata no enti ebinom ba na baso no se wa wonim tefi mu mu awo bia na ne we bi fa ha na bi fa ha enti ebinom so se o ade de na ye nteda de na ye hu da mampanyi wono kwa ne mampanyi wa betina gunya so wa ye bibi ede aboa eye o man Ghana na ede en a tese mu wa wani age wo ho na susu dodo na eni age no na wo mani age because wate eye Africa ye nim wate Ghana for enim Ghana for titu because oye Ghana president and nti dodo na e boje no so for social media nti se wona na hobby na wa hu no say ye boje mampanyi so na wonim de nti a amasa wo sebo no ekoso de na mema wate ase say ye mampanyi ya appointing no say on na ye chairman of ECOWAS one ongoing 57 year summit na ekoso e won Niamey no wono na ye wo mutitina ni pani a chese wodi dwumadie no nyina esini na so ye fro say chairman na wo program bi so na chese hu say ye kukuru dwumadie no e de aso nto ma kukuru dwumadie no de aso na me modern bonti a wo mo hu ni say wo ye na obetimi aye e de aboa wo mo enu abusuafo aha ene brebe ma ye kwan ama ye de ene de ye breaking news yi esie wo adwenche bi fa de course ya fabra e wo too much in your comment section e bi mo so betimi follow ye wo ye IG page @too_much_. Midin e de ECOWAS kapa dasene e betanishia fiti ni asese ni din ene your friend say mechanic za na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro ene maba too much gh hwe na prophet kumichacha me so me hwe